Kwa lemuni hatutakosa kumwombea. Kata ini jikanyo hata ukiwa pale katikati ya watu iwinjo ka chunyu wacho ni onego lamni Nyasaye, lakini unahisi moyoni kwamba ni vema ukaombewe Mungu, mondi bi nikikosa na kwa joma nitoke kono penya tu kafika hapa, kwa sababu saa hii hatuoni wale wako nyuma. Natanyalo wacho ni eno dwa kwenye laemu. Mtu anaweza kusema kwamba pengine anataka kusaidiwa maombi, to jogo ao ko wacho jogo kadha, na hawa hawakusema, wamenipita. Kadi yudie ngat madoro lemu ndo bika nyingi. Iwapo kuna mtu anahitaji maombi aje hapa katika jina la Yesu. Kanti ngato chini kanyo obi wakonye la Nyasaye nyingi Yesu. Iwapo kuna mtu pale nyuma aje hapa akasaidiwe maombi kwa jina la Yesu. Mama manike chini ameduaro. Penya tu kwa sababu ni wewe unahitaji. Wanu wasetie kokorwa. Sisi tumemaliza upande wetu. Kiki yeja chini uondi ni dongi mudho. Usikubali shetani ya kudanganye ubaki gizani. Bi wakonye la Nyasaye. Njoo tukusaidie katika maombi. Sama kunyo wadwala Nyasaye. Tunapowasaidia wenzetu katika maombi, wapake Nyasaye ni kinyo kuna yuleka. Tumsifu Mungu kwa sababu kesho hatutakuwa hapa. Mundu wakonjo wadwala Nyasaye. Ili tukawasaidia wenzetu kuomba Mungu. Edwa yudi ngat machunya wacho ndo no pake Nyasaye. Je, tungepata mtu ambaye anasema moyoni tutamsifu Mungu. Nyasaye ngata nyingi Yesu. Na Mungu ambariki mtu kwa jina la Yesu Kristo. Alongo Yesu mano barona. Biabi ya kikiluo. Alongo Yesu mano barona. Kata iloka barabara. Pita ukuje. Alongo Yesu mano. Kata inie mudo sanyo kwa nyana nga manabol biabi ya nyingi Yesu. Alongo Yesu mano barona. Adiera. Kiki yei do kwa nyingi Yesu de Nazareth. Atiro alongo Yesu mano barona. Adiera. Ine mankone duaro. Barona murate ucheno luore mano barona. Malungo Yesu mano barona. Dona mulatiro ucheko kata mano barona. No barona. Malungo Yesu mano barona. No barona. Mulatiro malungo Yesu mano kelogena. No barona. Malungo Yesu mano barona. No barona. Mulatiro ucheko mano barona. No barona. Malungo Yesu mano barona. No barona. Mulatiro ucheko mano barona. No barona. Malungo Yesu mano barona. No barona. Mulatiro mano barona. No barona. Malungo Yesu mano barona. No barona. Mulatiro mano barona. No barona. Malungo Yesu mano barona. Mano barona. Mulatiro mano barona. No barona. Malungo Yesu mano barona. Mano barona. Mulatiro Yesu mano barona. No barona. Malungo Yesu mano barona. No barona. Mulatiro mano barona. No barona. Malungo Yesu mano barona. No barona. Mulatiro mano barona. No barona. Malungo Yesu mano barona. No barona. Mulatiro mano barona. No barona. Malungo Yesu mano barona. No barona. Mulatiro mano barona. No barona. Malungo Yesu mano barona. No barona. Mulatiro mano barona. No barona. Malungo Yesu mano barona. No barona. Mulatiro mano barona. No barona. Malungo Yesu mano barona. No barona. Mulatiro mano barona. No barona. Malungo Yesu mano barona. No barona. Mulatiro mano barona. No barona. Malungo Yesu mano barona. No barona. Mulatiro mano barona. No barona. Malungo Yesu mano barona. No barona. Mulatiro mano barona. No barona. Malungo Yesu mano barona. No barona. Mulatiro mano barona. No barona.
luongo Yesu manobarona ona muratiro timawi manobarona ona luongo Yesu manobarona ona muratiro timutucho manobarona luongo Yesu manobarona ona muratiro duokawi manobarona luongo Yesu manobarona ona muratiro lutebobo manobarona luongo Yesu manobarona barona muratiro duokogodo manobarona luongo Yesu manobarona muratiro. Wagoyo ne Nyasaye erokamano. Basi tunamshukuru Bwana Mungu wetu. Wetena ariyo gigo wadwa machielo cha oneja kwathkacha wachne wach manyalo miyo gisudi kuom wach Nyasaye migiwinjo. Hao ndugu zangu wawili wakasonge pale kwa mchungaji wakapate kusikia yale yanayowapasa kusikia. Ka ng'ato winjo nyalo miyo dhi malach kuom wach moyudo. Kwa maana mtu akisikia basi atapata uwezo wa kusonga kutokana na neno lilosikia. Kata inie jikanyo samoro iluor sama dhikacha jakwath nyalo wacho ni wach manyalo midongi. Hata kama uko hapo nyuma na uliogopa watu walipoitwa, songea pale watu wanapoenda kumuona mchungaji, kuna jambo ambalo pengine utasikia. Debonga molo kidhikacha nikjakwath ekonyaka. Mzee Amolo, enda pale kwani mchungaji ananisaidia hapa. Kata inie yakanyo iluor choma kacha. Hata ukiwa hapo ndani na pengine uliogopa, basi sasa enda pale tu. Wach Nyasaye miwinjo inyalo dongo go. Neno la Mungu ulilosikia unaweza ukakualo. Wetena ariyo Nyasaye mrotimnu maber. Ndugu zangu wawili Mungu akawatendee mema. Wach mudwaro Nyasaye utimnu. Tena jambo lile mlilohitaji Mungu akawatendee. Kudhiru kuom jakwath kacha uchakumiyo wach machielo munyalo dongo go. Kwa hiyo enendeni pale kwa mchungaji mkapate neno lingine la kukua nalo. Msimame tu muende pale. Utasimama tu mkaende pale, mchungaji atawaona hapo. Kuru kiki yedungi mudho kanyo to wach nitie monego wach ni kacha. Hivyo basi usikubali kuachwa hapo gizani ikiwa kuna jambo ambalo linakupasa kusikia pale. Wach miwinjo en kodhi. Neno ulilosikia ni mbegu. Nyasaye ogwedho wach ne nyingi Yesu Ruoth. Mungu na ibariki neno lake kwa jina la Yesu. Wami duong' moro maler. Utukuke Baba mtakatifu. Wapako nyalo kod teko mar lweti. Tuasifu uwezo na nguvu ya mikono yako. Nyasaye maduong' mar jokedo. Mungu mkuu, Mungu wa majeshi. Wan wasetimo kaka ne wacho. Tayari tumetenda jinsi ulivyosema. Biure pinje duto uyal wach maber. Kwamba enendeni kote ulimwengu mkahubiri habari njema. Erokamano kuom wach miye mondo wayal. Asante kwa kibali katika neno tulilohubiri. Nyisri kuom nying Yesu ja Nazareth. Udhihirishwe katika jina la Yesu wa Nazareti. Amen. Amina. Arwako jakwath marwa. Namkaribisha mchungaji. Kapok watieko, Kama hatujatamatisha, jal moro kelna kom moro ka onego watine Nyasachwa. mtu mmoja aniletee kitu kimoja, tunataka kumtumikia Mungu wetu. Ondikie muma ni pogruok nobedi kind joma tiyo ne Nyasaye gi joma ok tine. Maandika kwenye agano kutakuwa na tofauti wanaomtumikia Mungu na wasiomtumikia. Odhiambo ni chunyu onego bed kod mor maduong' ka wadhi tiyo ne Nyasachwa kwatieko chokruogni. Jioni hii moyo wako unapaswa kuwa na furaha tukienda kumtumikia Mungu wetu tukitamatisha mkutano wetu. Nyasaye ogwedhwa duto ka watiyo ne Nyasaye ka. Mungu atubariki sote tunapomtumikia Mungu wetu. Utawala maisha yangu. Tawala, tawala, tawala maisha yangu. Tawala ewe Bwana. O Bwana, tawala maisha yangu Yesu. Tawala, tawala, tawala maisha yangu. Tawala ewe Bwana. O Bwana, tawala ushindi wako Yesu. Tawala, tawala, tawala maisha yangu. Tawala ewe Bwana. O Bwana, tawala injili wako Yesu. Tawala, tawala, tawala maisha yangu. Tawala ewe Bwana. O Bwana, tawala neno lako Yesu. Tawala, tawala, tawala maisha yangu. Tawala ewe Bwana. O Bwana, tawala ushuhuda wako Yesu. Tawala, tawala, tawala maisha yangu. Tawala ewe Bwana. O Bwana, tawala neno lako Yesu. Tawala, tawala, tawala maisha yangu. Tawala ewe Bwana. O Bwana, tawala neno lako Yesu.
Tawala, tawala, tawala maisha yangu, tawala ewe Bwana. Bwana tawala watu wako Yesu. Tawala, tawala, tawala maisha yangu, tawala ewe Bwana. Sai mundu gwidhi duto. Mungu abariki kila mmoja kwa kutumika. Kanisa mani kani lungo ni Evangelistic Miracle Church. Kanisa lilokuwa hapa inaitwa Evangelistic Miracle Church. Kaine kawosh malokacha. Ukiwa pale kwa kawosh, sikwano kanisa chiela ria dekto mara ngwen ichopo. Utahesabu kanisa 1, 2, 3 kisha ya 4 utakuwa umefika pale. Ni Evangelistic Miracle Church. Lango letu limeandikwa Evangelistic Miracle Church. Warwaki kanisa kumnyingi Yesu wa Nazareth. Tukukaribisha pale kanisani kwa jina la Yesu Mnazareti. Sunday ka Sunday wayudore kanyo. Kila Jumapili tuko mahali pale. Warwa kujiduto te kanisa kumnyingi Yesu wa Nazareth. Tuwakaribisha nyinyi nyote kwa jina la Yesu Mnazareti. Awacho namba na samori nyalo manyagodo. Tasema nambari langu la simu, pengine unaweza kunitafuta. Yinge nungu Pastor Juma Opio. Majina langu ni Pastor Juma Opio. Namba 90710. Nambari lake ni 0710 146 856. Warwa kuduto kanisa kumnyingi Yesu wa Nazareth. Tuwakaribisheni nyinyi nyote kanisani kwa jina la Yesu Kristo. Kapuka tieko. Rudia namba. Anuwe namba. Narudia tena nambari 0710 146 856. Sayu gwedhi warwa kikumnyingi Yesu. Ubarikiwe, tuwakukaribisha kwa jina la Yesu. Tuluni kapukwa tieko. Kwa hii fursa kabla tujatamatisha, nitiere idara molo so chokruogni endi. kuna idara ambayo ilikuwa imeandaa mkutano huu. Adichiwo nigi thuolo matin mondo giwache matin kum chokruogni endi. Nitawapa nafasi wazungumzie kuhusu mkutano huu. Dawach ni Nyasaye gwedhi kumnyingi Yesu wa Nazareth. Nasema Mungu apate kubariki kwa jina la Yesu Mnazareti. Tich maber magisetiyo mondo wach Nyasaye mondo yal. Kwa kazi nzuri wamefanya, neno la Mungu ikahubiriwa. Wasetieko lemo. Tunakapomaliza, ing'eyo ni ndugu ka ndugu moa piny Riverbank ka. kama unajua wewe ni ndugu atokaye hapa Riverbank, wuda mulo chien kacha dakika achiel ekikai dhiyo. muone mwana wa Molo kabla hujaondoka. wuda mulo chien kama uchunge chande. Uone mwana wa Molo pale kwenye amesimama, ekokike idhiyo. ndipo upate kuondoka. Sai mundu gwedho jalma. Barikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nyasaye mundu gwedhe kanisa. Mungu abariki kanisa. Kanisa ni waduto region wa Mangima. Kanisa zetu zote na tarafa yetu. Mosechiwo ngimagi. Wale ambao wamejitolea Kendo gin oko nyaka sani. wako nje mpaka sasa. Agichung kod team mara outreach. Wakisimama na kikundi cha ubiri. Wero kamano makende. Na Agoyonu erokamano makende. Na washukuru shukrani ya kipekee. Mondo Nyasaye ogwedhe kanisa. Ili Mungu apate kubariki kanisa. Mungu awafunike. Kendo chunyu nosik guru mondo outreach obed gi teko ndalo duto kosongo kodhi. Tena namuona moyo huo ndio tupate kuhubiri injili. Outreach Nyasaye ogwedhu teko mnyingi Yesu. Sisi ya kuhubiri injili mbarikiwe. Nyasaye warwoko ya mbapu. Ili Mungu wa wokovu apate kuwapanua. Ili omedi yalo kakore kadhinya kaoko. Ili injili ibiriwe ikizidi kwenda nje. Wan ready mondo wachop kamora mora ma injili onego dhiye. Tuko tayari kuhubiri mahali popote. Alamo Nyasaye ni office outreach Nyasaye mondo ogwedhgi kendo migi teko mang'eny. Naomba Mungu apate kubariki ofisi ya injili wapate kubarikiwa. Region te Nyasaye mondo ogwedhu. Tarafa yote ipate kubarikiwa. Ng'ato wuok kadok ng'wono mondo telne kendo ng'wono mondo umgi. Na kila mmoja anapoondoka neema ikamfunike na ikamwelekee. Pastors. Ofisi ya wachungaji. Nyasaye ogwedhu kuom nyingi Yesu Kristo. Barikiwe kwa jina la Yesu Kristo. Office mar women wing. Ofisi ya Nyasaye mondo ogwedhgi kuom nyingi Yesu Kristo. Wapate kubarikiwa. Duto kuom duto Nyasaye warwok mondo yurudu. Zaidi ya yote Mungu wa wokovu apate utukufu. Nyasaye ogwedh kanisa kuom nyingi Yesu. Mungu abariki kanisa kwa jina la Yesu. Amen. Sai mundu gwedha outreach kuom nyingi Yesu. Mungu abariki watu wa injili. Kawake kod sani. Tukitawanyika sasa. Kwe mari Yesu wa Nazareth mundu wuoth kodwa waduto. Amani ya Yesu Kristo tembee nasi sote.
Tingbadi malo wagone Nyasaye erokamano. Inua mikono ili tumshukuru. Nyingi midung wuro malaya. Jina lako litukuke. Erokamano kumsalima wacho. Asante kwa kututembelea kwa mkutano. Seneno nyalo koteko marbadi. Tumeona uwezo wa mkono wako. Tunywa moro wago erokamano. Wewe tunafurahia, tunasema asante. Tunapotawanyika kwa sasa, tukienda kila mahali, tunaweka kila moja mikononi mwako. Tuzingire na damu yako iliyotirika msalabani. Utupe amani na neema. Uache tuone uwezo wa mkono wako. Jina lako Yesu pate utukufu. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Wandugu wote wamwone ndugu Bwana Amolo pale. Yesu kama chopeni aluongini Ebeneza. Kama chopeni alu. Yesu kama chopeni aluongini Ebeneza. Yesu na mwenza Ebeneza. Yesu kama chopeni aluongini Ebeneza. Yesu kama chopeni aluongini Ebeneza. Yesu kama chopeni aluongini Ebeneza. Yesu kuma chopeni alungini Ebeneza. Yesu kuma chopeni alungini Ebeneza. Yesu kuma chopeni Ugulutura tura maoda alungini Ebeneza. Yesu kuma chopeni alungini Ebeneza. Ugulutura tura maoda alungini Ebeneza. Yesu kuma chopeni alungini Ebeneza. Amina kuma chopeni